Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Inna jahannama kanat mirsada. Ngempela isihogo indawo yokukhala nokugedla kwamazinyo. Isihogo indawo yokukhala nokugedla kwamazinyo eyenzelwe lawo bantu labo abangafuni ukukhonza umdali yena yedwa, bangamxubi nezidalwa zakhe, abathi bakhonza umdali kepha bebe bemxuba nezidalwa zakhe, bebe bemenzela onkulunkulu abaningi. Lawo bantu labo abakhonza abanye abantu abayizidalwa zikaMdali, abakhonza ezinye izidalwa zikaMdali, abakhonza inyoka, abakhonza ithunywa, abakhonza amathongo, abakhonza amadlozi, abakhonza inyanga, abakhonza ilanga, abakhonza inkanyezi, abakhonza abantu abaphila emhlabeni, abakhonza abantu abangasekho, abakhonza izinto eziphila emanzini, abakhonza umoya, abakhonza imali. Bonke lawo bantu labo, as long wena ukhonza indalo ungakhonzi umdali, isihogo igama lakho liyabizwa esihogweni. Lawo bantu labo abayophila esihogweni ingunaphakade ngeke baphinde baphume. Bonke abaprofeti nezithunywa zika Allah ezafika emhlabeni zazizoxwayisa abantu mayelana nomlilo wesihogo. Bonke abantu baxwayisiwe mayelana nomlilo wesihogo. Uma ngabe abantu bengalaleli, definitely bayathanda abathandi bazi ukuthi isihogo sadalelwa bona. Yingakho umdali ethi indawo leyo okufanele ukuthi siyisabe, sihambele kude nayo, singalaleli usathane uma usathane esidukisa, ngoba bonke abantu abangakhonzi umdali ngendlela umdali afuna ukukhonzwa ngayo, bonke abantu abayenzela umdali izifaniso, bonke abantu abenzela umdali abancedisi, bonke abantu abayenzela umdali abalingani, bonke abantu abathi umdali uzele unendodana, bonke abantu abathi umdali unamadodakazi, bonke abantu abathi umdali uziqu yintathu, abahlonisa umdali abamthukayo bathi uziqu yintathu. Bonke lawo bantu labo amagama abo alotshiwe esihogweni. Bafowethu, asizameni ukuthi siphenduke, sishintshe, sihambele kude nomlilo wesihogo. Impilo zalawo bantu labo abazobe bephila esihogweni bayophila esihogweni ungunaphakade. Yonke into yasesihogweni bafowethu ingumlilo. Ifloor yakhona umlilo, ifoundation yakhona umlilo, ubonda lakhona umlilo, iroof yakhona umlilo, iceiling yakhona umlilo, idrink yakhona umlilo, ukudla kwakhona umlilo, umbhede wakhona umlilo, impahla zakhona umlilo, igqoko zakhona umlilo, ama-necklaces wakhona umlilo. Yonke bafowethu into yasesihogweni umlilo. Asihambeleni kude nomlilo wesihogo. Allah wenze ukuthi isihogo silinde lawo bantu labo abangafuni ukulalela, abangafuni ukuzithoba, abangafuni ukuzehlisa, abantu abenza ubudlobongela empilweni zabantu, abantu ababulela abantu abangenacala, abantu abathakatha abantu abangenacala, abantu abanyefulayo, abantu abahlebayo, abantu abathukanayo bethuka abantu abangenacala, abantu abangafuni kube nobulungiswa emphakathini. Yibo bonke lawo bantu labo abalindelwe umlilo wesihogo, abesilisa nabesifazane. Uma ngempela mntana sekhaya, nawe bhuti wami, nawe sisi wami, mama wami, babami, mkhulu wami, gogo wami, malume, gogo, anti, malumekazi, uma ngabe ningaphenduki ngempela nikhonze umdali yena yedwa, ningamxubi nezidalwa zakhe, akekho noyedwa onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Uma ningakwenzi lokho, niyongikhumbula mhla niphela amandla, uyongikhumbula mhla uficwa ukufa. Ethuneni lo omkhonzayo angeke uze umbone. Uma ufika ethuneni uyobe ulindwe ingilosi ezimbili ezilinde ukubuza imibuzo. Ubani umdali wakho? Bekuyini inkolo yakho? Isithunywa esathunyelwa kuwe ukuthi sokubonisa indlela eqondile singubani? Uma ngabe uphase lembuzo le emithathu, wena uyiphasile iexam, kodwa mawufeyile le mbuzo le emithathu, ithuna liyokuphatha kabi, uyophila kabuhlungu ethuneni. Ama-highlights asesihogweni nawaseparadise aqala mangabe umuntu efika ethuneni. Sengathi umdala angasipha amandla, asibonise indlela, asivule ingqondo, sihambe endleleni eqondile, siphume endleleni yobumnyama, sihambe endleleni eqondile. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.